Ha ka arfway bat arfu atrik rumpang arja arfway ka sob disik Mawkisyiem kala pelong ya ke jingiaseng sob sik kum ke jingia kenduk lang baru kipai ublay jong ke sob sik ke balong Shitrhem. Ha ka ni ke jingia kenduk lang ka program kelas tang nadu ka sengi sajan arfway tarik ha ka sengi sang la kentiu ya kalama jong ke sob sik Mawkisyiem da Reverend Father Stefan kabarni i balong Parish jong ka Sohra Parish harkat ke jingia lang ki sister na Mawkisyiem konben kinong tray balang baro jong ke sopisik rengkat kirang ba balang jong ki santli ki balang shnong hadiang ki jingken tiu ya kalama buat sa ka meeting jong ke sopisik bat ha ka pos san boji jan mi kladon kamas bakun pedalang ba jungi nadu nek kesmi kladon akan ni ke balang jungi Parish bertalang ka jingelang jong sopisik bat haka sengi ka bubut kata haka arpo atrik rumpang sengi ublay kaladon kamas bakui haka pos pobuji mestiap bat ukongsan haka kenya kriam haduan upan idei Reverend Father Stefan kabarni ibalong Parish nyong ka Sohra Parish bala pensiram syushu ya ke jingle nyam da ka kenhun koya na Saint Joseph Catholic Mawmluh Balapannya itu tang hakado, hindai dapat empat itu hak Mawkisyiem. Akan dikesuai kepada Sohra jom kompor land. Newsnya akan jemput kepada kong na kitab Genesis kitab kepada kong jom ke Bible. Newsnya kuno ulay layat jutang batu nawah bau ong wangan nompen sedai urusuk nanam penjak syuk maaf kata kabar nanam penjak sedai urusuk atau pertai nanam penjak syuk ya hidup isim ya di jintau kepada uhi latau kata kepada newsnya ya kejimpulan itu mulai layat jutang batu nawah bat kata tentang kesim kebau laai bat penkemau yang riu berulai yang kata kecil jutang joki dan babeni yang simpeling mahalangi ini yang simpeling ini mau buat mau play saja jutang bat atau riu bau nawah bau numpen jok. Inun kam kong kipai kikun mensir kali kalom kabenta ya kaba ngide lupat beri bangi kadak patikam
kibahagi ski borok kibagi nyentelun berkat bagi haborok koi ke Parish bantu ke subdistrict ke jami tiga ke bangga kwa menangapi lo kita kisien jami jingpriang sepaju Bat kaladan ru kejing priam guram ya Parish bertemai Reverend Father Stefan Karbani da kasopsik Mawkisyiem balayok ru katu kat ni kejing keren na ibabu Samuel Harmalgi. Nasu dari sebut yang yang semua jopi. Baik kawan na Jun ni, orang ni Parish kita pelat dulu benai tam. Ngala pun mai itu di Parish, baik pelat semua di sen jopi, se pasca right lah, nak liwan dan terpulih di sen dan menjumpa antara di sen jopi. Hakapo si beji si teng no paisngi kaladan kejing manis sakramen bal yalamnya kejing ruai besyok mesiem da kakenhun prayer group subdistrict Mawkisyiem belelam da ibabu John Q Sweat rengkat bat ibabu Boy Star Nongbri. Tapi ko yayin sibet puli kita bahas sama dengan bangsa kat anik to aduk bang aduk pakat nyo dabe ulang berkat aladi dalam ngaji lais yang badan sendiri mengau sendiri ngalapan lan kali yang sendiri ipat cengah minum lan
Mawkisyiem ngelawan bawa cipam nak dalam duit pak diri. Lalu yang kalau di Mawkisyiem na jom. Mawkisyiem berkat dalam jid yang kebaan. Bat layuk ru kat tukat ni kimat busan na iba budon bonong lan iblah keran so tenat hakani ka janmiet bat hakaju kepor ila penkut hakaba ai kublai ya baro kibawan ban shimmenta syakani ka jingiaseng. Kembang bagi pendam yang akan ram tahun Kristen. Negi si pendam yang akan ram nama kalak day ini bor bagi lek yang akan. Kalak day ini bor bagi lek sama sepuluh. Kalak day ini bor bagi lek secing terku. Kalak day ini bor bagi buai yang besar. Kalak day ini bor bagi lek yang hidup kam bahagia dan sini menjadi. Dari jingiaseng Islam berkat bagi hak lek pada. Bat la penhierno ya kalama jong kesop distrik da ifada rangba fada Stefan Karbani bat la IT ya kani kalama sya kabalang Katolik Mawkisyiem hakaba haus nam uban ka jeseng sop distrik kan sale sya kani kabalang shnong. Sa balang sunong Mawkisyiem tegi get haus tam pansawan gin saya kenduk lang ang balang sunong Mawkisyiem akan igi jeseng sub district dimenta so penkut gin sayo ka jingkren akan igi fadar sigit gin ame betin nagong sunguyo play nagabanta kani kasngi sisya kasngi kaba itanat kasngi kaba isongkon sisya baro sisngi di nga ay play bubudon kunong syarai kunong pek ya ka sub district baro kuway Lesibun bubudon la penyat la kimi la lebaha mon nagabanta sub district Ka jeseng sub distrik lalong ka Shitrhem bat songkun hadwirata hakaba ki prawangai baro jong sub distrik ila shimmenta da ka jing Shitrhem.